Tala Fou fa buponga o Tala Fou mai le si o fonga le lau mua mo le nei tai au se fulu malfao Novema, lua fe lua fa. O whaalia nisi o le King's Council, po lo ia si ni ani sila, o e ua maua e mamau lulunga o lātou to mai mata upo le tu la fono, o te sa ili lama le Treaty Principles Bill, po le pili mo mta upo whaavai o le whiangainga i waitangi, le te tu singa lava i o le whiangainga, mo ua wala a waia lo ia si ni a le atuna o, i le pale mia ma le whainga malo sa o whaatasi, ina ia whaia le whai unga sao i le taiminei. Ma ave e se loa le nei pili, e silia mal to o se fulu cases po King's Councils, o lātou whai se tusi i le pale mia ma le loa ia sili. Ma wha amanino le nei atu iai o lātou popole ngā tele, e winga i mata upolo o lo te i le pili, o le Treaty Principles, wha atase mania a fianga lau tele o le atu lai, be tu tupu mai ai, i le tula fono wha avaya le atu noo. O le so, e whaitau ai ilo na whaitau ngā mo le pili le pale mene, ma ua moli mawina ni te te i le atu noo, le foi ua sauno le palemia Christopher Luxon, o se pili ua wa aiei le whivaia inga. Na saunoa le e ana le pili tau whaaofi David Sāmoa, le taitai o le Act, o le mafuanga utu o le pili, ina ia whaatulanga mai e le palemene po le ale wingo mata upu whaavai o le whiangainga, whaamanino ma whaamausali, ma whaatala noa tangata po le alo na tūlanga i le whaavai o le atunuu, peitai o manatu lo ia sinia, o le folasia i o le pili po le tulafono tau whaauwhi, whaatasema le fesili whaapalota po le referendum o lo ufufuaina. O se awala ua matuale e tala whianga i lava le ua whaongaina, e tali malo te aise mata upu te tele o le whaavai o le atunuu. Na whaalia e loia, o mata upu whaavai po principles sia ua fuafua le pili al whainga malo so whaatasi, e toi su iei le winga o le te tiriti. E le o atangia mai ai le whiangainga ma ua tatau o na ave e sea. E whaita wafe tangata e langlangoina le hikoi po le solotele mo le te tiriti na sopo ia ina le alalau papai au kilani le asona nafi o le solo mo le whiangainga i waitangi e whaeloi le te o Māori i le pili o le Treaty Principles whapema polisi al whainga malo so whaatasi o lo oa awhiai i lātou. Na whaalia le auto stala le leite o New Zealand na ngā lulu le awalalau papa a o savalia le hikoi po o le solotele a o anga i atu le hikoi a Māori mo le whiangainga o le waitangi o kilani sa fini no whanga se lua sailongai fo ile tite a Māori le Passion Point ma le iho mātao. Masato e whaata mai ele solo tele po le hiko i le tasiva fitulima sa ta ita ina e Dame Fena Kupa ma le solo mo le foreshore and seabed i le luafe ma le wha. E mana tua e nisi na i le solo le tasiva fitulima le a fo i oto e sava vali e le solo bei ona iai mai le aso ana nafi. Sa tau au ina te tangatana whaasau ina mai sa wanga a o ilalo te ita inga le malo, se talo sanga ua sainia le to tele, o lo wala awai le pale mene New Zealand, ina ia whaatino ina loa fautuanga umalava, o lo au mai ile li poti ale komisi so esue, ua talia le malo le unga le li poti ale komisi so esue, a sa whaawau peo na ngā lulu e anga i fautuanga po recommendations, e se lau tolu walu, whaupopo ile iwa lima mai le li poti, lua awhelua tasi, o le amatanga le tausanga fō. O le a whailoa i le mālola na tali ato o toa i whautuanga. I le whaato esenga le pāle mia i le asolulu, i tangata na mawhaina whaasau ina malave ina mai sawanga, a o iei le tausinga le mālo, e whaapea o lea ua mai o na whaangalue ina le mālo le ngā luenga, pe ua toi amatalia fo i o na whaatino ngā luenga i whautuanga, e lua se fuluma le valu. Na talia ina le talo sanga tustusia pe o na momoli atu, i le tamaita i whaipulo le Greens o Haurangi Kata. Sa whaatonu le minista mo le atina e ngaonga fsota i Louise Upston le au whainga luenga ina ia awane i toi whaasala wina i vai aso ta itasi le numero tangata benefiti au whaasolo ina o atu ini fwai numero pito maungalunga e le i iai mua wawala au le leipa e whaapea o se ngai o inga ua tau mawhai e wha au fiufi ia mata upu pe ita ina saunoa le minista e le ta ua le whailo so o fwai numero a isilia tona ta le whia ngai le li poti po le whailo a wha le masina pe ta i kuata po le ta i tolu masina. Sa le ia i se wha pisa o le wha amtalanga. Le ana tu utalwai nei i lunga le upenga fsota inga le MST e wha apea o le a le toi wha alawilo aina i vai aso ta i tasi. Wha maunga po numero tangata benefiti pe a mai al wha alawilo anga le fwai numero i le aso luas fulu lima o ki topa.
Sa fesilingi na lelejo ni sila le MSD ay natali la lato sa upo o le atali le minista ito tono al palamene ile awauliu le solulu ma fesili fo i ile ofisa le minista o le mana onga la lato mtangal benga ina ia faamua mua lato ngal benga ile aveo tangata e fai ngal benga aile o le lipoti e tahua o lo tahua le upenga tafa ilangi le mtangal benga o anga fisotai o le afa awau ona lipoti le numero tangata benefiti imasina taitasi sa amata maya aperila lua filua sfulu o na taivai yaso mafaalau lua ia fai numera sa fesili le so upo le leipa Carmel Sepuloni ile minista pe aisia ua manatu ai o le taimile nei ua tatawia na tau file faailoanga faalevai yaso o ia li poti na Sāmoa Sepuloni le leitio New Zealand ele o le taimile nei e faau fiu fiele tulanga moni o lo fiangai nei ma le tele o tangata New Zealand o le fai numera pitola tamai o maile asolua sfulu lima o kitopa e tolu se lau iwa se fulu luafe lua se lau se fulu tasi le au fainga o tangata o lo utali le benefiti autu e au fiele to o lua se lau ma le faafe tolu se lau ono se fulu o lo o maua le benefiti mo e o lo o sa ile ni ngā luenga. Ua whaalia le komisina lango leo leo Paul Basham sa whelo i atu leo leo i taitai o kengi ina ia whaamanino atu ia ile tu la fono e au ona muli ta ia e whaatatau ia lato pine po o whaailo ilo. Na whaalia Basham sa ngā lulu e malo si leo leo mo masina iono e tā pena mo le amatanga o le tu la fono na ia whaalia o le saunga le mua leo leo ma le atu nuu lau tele e whaamua moi le whaaiunga po o awhia tonu e whaamalo si le tu la fono ina tā uesi o leo o le tapu ma le sāpe o na whaatu la fonoina e au ngā tele mawele malu si anga o leo e tali e toa i a mi o ngā whaasol tu la fono a kengi ma o le asolua sfultasi o le masina nei e amata whaamamalu i nai le pili o le Kangs Legislation Amendments Bill ma o le a whaasai nai o na toi whaailoa pine po o whaailoa ilo e iloa ingo o kengi ino whaanga whai tele na ta o le komisina lango e to ofitus full fitu leo o le afito i tonu malea ngā luenga ma le Kang Disruption Officers lango i eile isi to luas fululima mai le National Kang Units ma o le au lato te ita ia le fuafanga le a whaatino ai le whaamalu singa tili o le atu la fono. I ta alonga e le whaingofia ta alonga ualo atu i eile au sokali i Sāmoa le vai aso nei, ma le amatanga le vai aso fau, mo le sa ilinga o so nā vanua, i le ta amelo sango le i po la langi lua whilua ono. E ta alo Sāmoa ma Tahiti, i le FGM Stadium i Hamilton e le po le aso whareile nei, o atai au lea, so oi Malaysia na ta alonga ma le awa New Zealand le Coal Media Stadium i au kilani i le po le aso ngafua, o Sāmoa ma Vanuatu, o au e lua pito ilunga mai le kulupu pi, o le ata alo ma au pito ilunga o le kulupu a e to ono tamafou au mai le whaia o ngā Samoa Jess Ibrom mo ia ta alonga o le taimi nei o lo whaia la to tāpena ngai Hamiltone ma e te tau o na manu malo ia ta alonga uma wa wala au le whaia o ngā whaapele kapitenia Samoa Andrew Setefano i le au tāpua i Hamiltone ma au kilani ina ia o atu e lango la la to tau mawhainga i le aso wharaile whaapea le aso ngafua o le ta alonga i le aso atai au e amata i le afo le wha i le afiafi a le asonga fua ile afa o le fitu ile afiafi. Ele itaitai ona tini la lato whainga malanga i pe ona sauno le whaia onga le fitu Samoa ina uofi atu la lato au la kapiliki. Ile taamele sango le ipo la langi ile lua whilua ono ma tui siti atu ile tau vango le ipo au tua le taamele sanga ale Pasifika. Wa whaafifia ina le atu no ule manuia o tau mawhainga le au la kapia tamai tai Samoa. Ai ua sauno le whaia onga Jamie Howard o le a whaawau bea ona whaao o mapasi atu le nei suwinga le lei isi au ngā tupulanga whai mai o le taalonga la kapia. E lua se lau sifulu ono ta alonga Sawat ile la kapiliki ile NRL ma sa ta alo le Roosters o le Penrith ma le Dragons o le tausanga talwaina vaya i maila na ngalwenga le Dragons ai na whaate ia o ia ina ua wala awatu le Pristeno le la kapiliki Samoa Jeff Brown ina ia whaia o ngai le fitu Samoa sa ia ta ualo na laki ona ole le leo lau whai ngalwenga o lo o lato ngalulu e whaatasi ile pule ngole au o lo o langolango malo si a te ia e au fiei Frank Bridget
Pauline Poloai, Niall Williams, Shane Flanagan, Kyle Stanley, malito tele lima fayona ia tō lau te to tasi. O le fofuanga le whaia onga, e lena o le malai ta alo, ai o lo wa ai fo i tu manga i whanua. E ia lātou semina whaaleanga nuu, o na o le to tele o maitai, e lena o le taitasi o lātou tangata nuu, ai o neia o onga, o lo o mawhaiana whaafsota ai, ma o lātou i tu Sāmoa. Tanon mai ata alonga ia na manu malo ai, wa tele wala au ile ngata mai Queenselani, New South Wales, whaapea New Zealand, ma ole a iei teine ta isfulu ono ili ta isfulu fitu tau sanga le mātutua, e anga wa amole ipola langi loa whelua ono, pe ona sauno o le whaia onga, na ia whaalia o le asiasi Sāmoa i se taimi o le tau sanga fou, e to alua o la alo malona whaletua. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei tai au.